Maabitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Kayore nĩ marathuthuria gĩkuũ kĩa mwana wa ũkũrũ wa mĩaka 11 na ũrĩa ũranyamaririo na gũtũngĩũrio na thutha ũcio kũragwo na gũteo rũgiri-inĩ rwa thukuru rwa Maua mwena wa Choka, nyina akĩhotwo nĩ ruo rwa mwana wake. Mtoto wangu hakugonjeka mahali, mtoto wangu alikuwa sawa. Siwezi sema mtoto wangu aligonjeka mahali, hata mtoto angeniongoja mama akuje jioni hata nijue tu nini nafanya mtoto. Sasa hivyo ndio vile mtoto aliniacha. Kuringana na nyina Friend Omondi augĩte mwana wake orire tarĩki 4 mweri ũyũ na thutha ũcio mwĩrĩ wake ũroneka wĩna nguraro cia magigi. Riboti ya mũthũrimi wa mĩĩrĩ kiuga Fred ararĩ na irema mwĩrĩ wothe, guoko gwake kwa ũmotho gũtirarĩ ho, na oho kĩongo gĩake kĩrarĩ na irema 3 cia gũtemwo na ũriku. Sijaona mtoto hata sijaonyeshwa penye yako, mpata tu atumejaa hapa. Na kila mtoto alikuwa anakaaje? Mtoto alikuwa chocolate, sio mweusi, sio brown, alikuwa chocolate kala yake, lakini vile mpata amekufa change alikuwa akuja black. Amedungwa mavisu huko kwa karibu na macho huko hizi masaidi. Hiyo kumuona huko sasa hata sema siri imetolewa huko, ni mkono imechongwa mfupe kabaki white. Ndeto ĩno ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ komanda wa Njirũ John Awoth akĩranĩra kwambĩkwo kwa ũthuthuria nĩguo kũmenya kĩhumo gĩa gĩkuũ gĩkĩ. The report was made at Miango police station and immediately the DCI took over the investigation. Investigation is progressing well and we know that the investigation will reveal what actually happened and who committed that heinous crime. Family ya Friend Omondi rĩu ĩkaire thirikari na icoka ciao ciothe cia ũgitĩri na ũthuthuria nĩguo gũkinyanĩria kĩhoto kĩa mwana wao. Naomba tu serikali mfuatilie Fred, naomba tu mtusaidie tupate haki ya Fred, tupate nani alimfanyia hivyo. Fred aliuliwa vibaya, Fred alikufa kifo ya uchungu, Fred aliuliwa ni kama mtu anachinja punda. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga o Wambũi.